ngai kalmo ngai fangi o i kai mi fiu fakali ele se le ya tawa ele investor e o fatu la tala ele investor te lo la fa fonga mai si tama mai la lo Wellington ne le investor le no fa ya tu le no fa matala tu le no e na oi sa mo mana ma kama fo yang kama sainga ia feiro ai makuila epa a o mingiska so o le o fa ko angam fainga faiva ia le to ina foi le sa tu mai ya saule o pa u lenga pa u ya ngi wava somebody help me oi foi le ngo le o si suina mai o i vai singa no mua lo pa o le ala na fa matala sia wo le nei mai asia tamato atu le na fa le mato fono present lo la ia mako wo maro pa o fa singo o male me ole a e fa yele wafu fo ile fa yele ale fa ku kuila ele os kampangi ku kuila le la manga or kampangi le a e ku lo ke fa ia multi-million porokeki e investment mo samo o sava vali kuor fale ia sava vali kai ka milo ai kuor faro malo ile tulanga na fasin no ile fainga o kai makahuku me lava ai uma enga fai maritala ile fia fiole la feilo ai mal pale mia ma faile ai fa mai o mai ili lauleta uar fale tan malo no mai ile fia fiu va ile sa pale mia kuilepa ai nga ori mongi le sau i valia mai si o la ule ka ua ia isi fai puli ale ia mali mong fa mai la tala a sia wolia fa mai siaka pa wa tanga talen o fia vai yo to ina ia le parmia kuila epa la nga ole fa mai mo ke felo ai mo ke tina ia wa makwa pasi le kai mi ka mai ale mo ke va kwa nga ori mongi ake o sau fa mai ia limong o ia la usau wa mai ko inga sau e fai masui fa mau kule tio ale mai si fai pule o mai le o fai kulo wa le fa fonga o makua fai le paki fai ngunga fa mai le tala le tama o atu la kulo mali mongi fai lo mala ku kala amai fai ila kamale ya e fa fonga mai wala ngau te la fa fonga mai foi sia o bolia o mo foi lana na fai lo ai ma a nei le fionga le palmi fa mai langa fa makala anga sa fa ia e fa tu tala aleala fa ia o kama sainga ia ai mai se 5 milion ai ale mai se 5 milion up front io fa ia mai se 5 milion o le ha elsa onga ia confirm o male ma saingi ro ma me ia o mai ka pen ai mai se kusa ko kiki mai se 5 milion ai kivi ia kusa komisi pole yes consultancy fee mai ba fa ke mai se 5 milion o le mea la watu o le winga o le fa matalanga o le wa pela a create ngai sainga o ngora nga fa a ino le mafo sainga ya o iro skai di le ka ma fo ile ya ele o se what you know is who you know le mele la fa mai la a o ya ka ngo kwa ingi vai la sa fa ya mangengori ilanga sainga wangi say yes se mea awang i vave commit anga le fai ka kia mai wore le se ia le mafau mai nga ngau ese ma mari po nga wola ula ko ta la kwa fai langa investment ya investors ia ko lua please do not awa ngi fai al mere ka ko koyo se ka ko koy mafau io e pole a kongur kulanga ai awa ngi fai se 5 milion ale ki viele yes. Thank you very much, Simiteo. Ya, lawa mo le mai ai. Ya, o le nga kia. ole uso ya Europutea. Makai kam swafa. Iyo. Le fionga ya Europutea, la lo Wellington. Le foi lana to talo sanga ina ua sui lo fainga malo. Ya. Le atu ona ona sui lo fainga malo. Fe sota i mai lo ma le fionga ile. Iyo, le fionga ya Europutea, siata. O ki fie lo ia oi. Se fa makala o mana ma felo inga fa mai fia ma wa se ava noa le fionga palmia o le fo o mana to fa matala ya o investors ya wa sui le palmia o le palmia le e no shortcut nga io ka ko transparent a me uma ai fa mole pe fa fea o nga ko ngeki le fionga palmia
Pauala mena fai. Forward ai ia le email ma me uma fa pena official palemia ma o vetu me le fai karia o ko so kai ro o ko ye. Yeah, I think ola o mai ani la tu fa tel no ngam tulanga. O le isi me na fa mai el tala wo man tuai. Langa e fa mai i Central Bank. Levanga mai le email e inquired asivaenga. E vaenga fo ile leo tulanga me tau tupe i Samoa nga facility leo investors anga i Central Bank pe o le hari tūlanga o le whainga o mea ia ia lako le atua e koe kiki kausanga o whaakati e le get back mai ia o suinga a renga ka whaere maro le i mea nga a me me sianga whainge inga i eisu inga nga inga i whaingo fia o ngai loe maro mea la whai kongo Central Bank wa ke mo mo kwa le lo malo me la fe le ya te o ma i meli nanga nge ke wa alu ko fia o ko wir Central Bank. I have the proof. I have the emailing send me email wa level nga follow up wa fiu si kam ai o foi la official pale mia le kwai no fia me no la uli wa fiu e kongeki le singa me nga fai mai el tama le fiu ngai ya yo luputea mai asiata o le isi mea maka ukia ka ko public servants ai mai se official ngai so le e fiu e email o ko vai fa fonga mai lo fiu ngale tai yo le tunu o le faseanga le nga mai nge ya la email yo le Sofia follow up le ai pa wale email la respond maior kama foi pese automatic le ko kalia ku se kai acknowledge maior la will receive pa wanga na i una mau le tamali i sa mo le si appointment fa makala skambar kele alla ola le kele o kupe o umanga feso o kai ai fa mai tau nu o tu sa mo le ya dawa e what tu lunga le officer i lunga le officer le tatu fa tu pe tu ton le o poku o le aku sa mo o tu ile appointment o le a file ai what ai fa mai fa le kusi oh ola waru langa fongo la ole le aku lenga fai papiko malanga fa pito atul tama ya lui sambo wato sila la ai ala langa mai ngai le ori ere ku ngai mo mai o mea ya ale wa makanka ko karale ku ore uma ko loa o mea nga vili e ko waka o mea nga sfanga ko la piki ai nga ngai loa ka ma wole mo wesera ko 5 milionga le angolo si vanga o tau sila sa mo ai le anga fai o mea au porkiki ele ai tala na le u te fai tu fa fetai ai nei ona po ta mo wo ka mala ile ya ka wo ye ko inga ka ronga fa penge la wori ta mo fo ile le ka ke ma fa wa ile ki yoa ngau isi o kai ki fa e o su e mea la yele se ser kala le atawa e o su e mea yenga wa fo yo le la o ka alo ongo la se e rungo pule fa onga ma apius le la ko finga le e su e ya la to mea mai la we kiki ya ma o le 5 milionga le e ki viela o ia ai se mangu e avakua e kui ngifo nga investors ia e le ropo fe ku ia ile ale o masa 5 milionga eva ai ka ko i fanganga o la piki le ala na matua yo fia lava le atau wa toe fai suinga le ya ma fai ki mai ai isi mau malo si anga la yo okay agree ave ese mai isi malo si anga ele ka kaunga ku ua fuar ko vanga ya ya te yo la utara le ya ele se me wala la spiriki le ngadwa ngai fa ngofing fa ngadwa ko vanga kai fongo bo me sa fa ko vanga kas ila wa e maro ser ko ka sel bank me lo fa lo me le ngai mo pa wa me le voy le transparency po me fole le ngai mangingo va ai er malo me la fa Central Bank pero venga lenga yek mo kwa pongisar malo me la fa Central Bank ya
o le mela le o matua le fia ile nei awali le nga tatu tala no lo ile tula fono te lea ka ua ele se serfinga ngalo le tamaita isu ipal mia au fo o le minister tupe all the investors le lei langa ile fa pe ola au ma fo fu le lei mai ai ola ai le fa a fai ka kele ala winga ngi kanga kai wa ku ma test e ka umainga ka kele o fa ko hinga fo yo ka ko kai kai ile la to fo ipitola au ale alto no allow swinga ia allow swinga wo fiangi kanga fa fele tu lo ale fa ko kala fa fela nga sa ko farka vale una le wa le wo pisang le ru apilikia mai ko fa fela nga sa ko la me fa fela sa ko pe fa fela nga sa ko nga ku pe fa fela sa ko ngi ka vale angare kupu mai ngi le mele Vietnam fa foi ese a wala sa wile ese a wala e fa sa ma yela me ko ngole tua ia le la bo so ngi freeze uma ngi ma account ole ole vanga ole va se vai ngi ko nga fa le rent of a pe ngi out of the blue ele ko kere fa ya ku fa pe a me ele ma fa yesa mo nga fa me fa pe nga ole sa o ku le ngi so le vai la ka ko ye le alu ku ainga fa ngor pisingi siria la nga ya jaule ya tawa ele fa ya tu tenga nga vale tau ma fa nga le to tele ai se pisingi si e maua lunga ile la langi me ngi ole e fa ya kanga ka fo i drug dealers maka ka ya moving ya me organized crime ai se pisingi si e piko silinga maua lunga e fa nga e kanga ka ya me ya o me ka ka vale wa foi wanga ku pe kere malanga e send me spare parts kusa e fia ko nga pisingi lenga there's movement in all the time e senda ku ya me o ha uma me fa nga li atu minga na la utala so akavaya ko ila ia ile fa pe pisingi uma fa ka ya isi pisingi si la ke lo ya rusa o lungor profiki le ma lungo o wala le e aru mali ala aru iluma e alu iluma malu ilunga ai la ka ko nga pisingi sifa ngai ata wala te fai tuai kasir ka vale nga amakai bisi le lua ko ru ayo so a sa ungar ku ru se fudu kasir ka so nga wo sumo ku ka la ya lo te fai tu e ko nga pisingi sifa nga amakari taxikas ale na tato va ai me ta o fa nga pisingisi nga sau mai me okupe mama kuma kupe le nga va ai passe ko ngo ngediko fa ku le adu kasi lua e ke ele fa pe o ta o atuanga o singa ko inga ko kelea kanga kai kasi lua koru fa ya ko fa kelele lon ya fa popore fa kelele lon saulesi lesi fa pi so aya kai mingi usanga nga oso me arkasi fa makai singa kama iva inga vuile ai nga le lua ma singa va ai sur container luas o ka kai la popole ngel suinga le ora fa ka drugs wala ka kasi vole me fe o e kupenga ora fa ngo finga lo malo ka kai e la ki pisingi a okupe o fa me lo milio so ye ke aula ia o se ngi le leia a mese le foi kan fa malo ki pila lo mengi fa sai ya le kasingi a wala suinga le ola i lo e malo o kan ka le o songe sole e de me fa nga sole a kupe fe o kupe ye ave fa ko kongi ila mengo fa sai ya ale o te fa yetu tala no mai tanga tu lo te le to fa yetu e tala noa mai tanga tale au va e se tamari ile au va le ngala vea mai au kafia lenga mau leo ai tala noa mai ile stanga tai te e fa nga ruenga ai yor ngi kanga ilanga fa so mai ana le e harwa yor fa nga ruenga ku sole o falle o tangata le etua ai le nga ruenga like elese ngaruenga foi le fa pe fa ngaruenga pe leo fo mai pe su ekusi elese ngaruenga
ai pa wara mele fai ole alu fo ile fa mai ke papa ki wa kanga kai fai street kai ka vai kele ia ia connection ni Amerika Samoa re sa wele moa me uma va pengar pipi a onga luenga lai fai manga lueng fonga fa o fale la ia o ka va o ka avale le atu e o foala tangata e o lava kanga ka olonga lava ngu e ke sere atu o ka ko mai ka kiri ka ko lo uma ainga e fa feanga e peko ele sa unga luenga a o ka avale ke fe lo wa yai ma fale ye ke fausia o makwa maka ukia o mentions mea fe sa wenga kupi a o lea e fai lumo mata o le feo inga o le tula fono lea la foi lea o ke io e mau a menge kala ye fai mai kangaka se o lea e ko ngeki umai le sko kili e a taua money is power e o fai aku sawa money is power i le vainga ngar ka ko le ka ko fai ke mingi sa moa ma ku umo lalangi e foi ka ko po le a le fa mai o ele a ma le o se le ngia me e ngausi ai me po le a le ko le leo la ticket o e nga vai mai ai langu me makar me la o se ia ke ia ko fa mai sa ro hat ele nga kang fa sao ai ko ngo fo ko ka uri si checkpoint le o so ko ile o ke so ora la foi si me la fai mai i oi e o ka ko fa pela nga fai nga saua le tike la ayo ka se ia enga ma ai se ia enga nga menga ile se furu ka la ile ro se furu ile ri mas furu me makar me o se la ke aro fa mai ia faro mai oi a ko fai ia ai wa ka fu nga le fai so le sing la fa ko mai sa o le advice sa ka nga le fai so le sing la nga e mo mia o ku me fa for le sing le liwo le sing sa mo fero ia ai vai o wangi e koe osu lango lai fai de si checkpoint le ai kami ko ai ko ima ero al fali da vai ka ko i power kupi al melana le ma te fai atua e o tau te feita foi suinga ia fa tai o le upasia lava te unga tulafon ma ia te ula vai ia a fai fo o le taimi wa fa mutalia ile tautu asia ko vana fa aftai lo sao mo sa mo mar fa tu pela tunu ai a fai etele nga lue la lango fa tasi mar malo mo le manuia lo tele o sa moa fai le meanga nga fa ko kula epa fa ma vai mai lo fa ma vai ngai wala vala ko la ko so ya le alo sikinga le sor ke nga afa fingi akinga le nga sor ke fo ile le ke le malu wala vala na eta uma yetia pu fo yo le fio angole pa tama pu nefu awelua samuelu enari to lo fo ile ta uole le fo iu so vole ya a wasi la fia uma lima kama kauleo papa stui oi o le maka u papa stuisk ya jaula ya e tele ale bo uma fo te mo le pipi ya o le fa uma o i fongi ska nga la langor fa nga malo ave ye ngia va ngole le ye le fa pe vi fo ave so se si fo ile le o sa ulango lango ave ka nga kala ye ile nga va ala valea ala fo e yo e malango lango ole fata wala le na ya ole vaenga